Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Trenutni rezultat, atlet Tivliju Bajev vodi 1:0. Kraj prvog ronda, kraj prve pasivnost za takmičara u plavom dresu i bod za Mahmudova.
After this match is medal ceremony in category 67 kilo, 72 kilo and 77 kilo. Nakon ovog meča su ceremonije dodele medalja u kategorijama 67 kg, 72 kg i 77 kg. Još minut do kraja ove finalne borbe u kategoriji do 77 kg. Rezultat je 1-1, prednost na strani aktuelnog svetskog prvaka Akshova Makhmudova.